Ha? Tare, SN masjid panika. Bila adzan tuli berangkat, yang melaran melaran pada bunyi sunat tak boleh. Tahu beda apa nih masjid jadi ayu. Macam sengkat lebat. Ini bu? Iya kok. Embian nih gala, nyongok HP le, TikTok, ubur. Cari mama muda. Semongko. Tarik sis. Jadi kaki, embian nyongok kasa sehari tak reso kan? Keng coba mau ngaji Quran oleh selembar awai lah. Beda apa nih ya? Beda pengajian ngida. Kero tak ning tuai a'udzubillah aja pakun ngida. Makin lama aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pakun ngangah. Coba bah pencerahan nah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Elang ketondu. Mak ada iya yuk. Allah. Pawirit tetong bitongan para Rabu pemintana luar biasa. Mon gajah pahnya laki pangeran. Marah kok kurang apa? Engkau jangan suruh maja selawat naria Pak Ibu 444 tang di telah terlampas ke 5.000. Mak ada apa? Arapah itu. Mak ada iya. Jangan orang. Marah kok anu. Jangan suruh apa jang duha. Tadi telah tak temu rakaat dah. Mun tak temu rakaat kan berarti tak bajang ya. Iya. Aduh manu. Mun sambian lestari salat, mun terus selamat ada maja salat. Bulan di istilah apa lagi deh? Salat, salawat, sedekah. Ayo boleh. Salat, salawat, sedekah. Ni kamu nak pecemper ala kanto. Sini kak. Salat, salawat, salabat. Salat, salawat, salabat. Salat, salawat, sedekah. Ni kata lok mun ilaku ni sambian mulja. Anapa? Gula tanya ke sambian. Tapi gi si hadir gi? Ambian bejeng malam. Hanya beberapa, betul? Hanya beberapa. Ambian bejeng apa puasa sunnah? Hanya beberapa. Dak remaja ana montro tekiyah derajat swarga. Ya kebala? Man fatahu kasratus siyam wal qiyam falyashtagil nafsahu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang senakal apa sunnah, senakal pejang malam, falyashtagil nafsahu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang jadi aku tu banyak macam solawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Ana apa bolana? Sambian mun ibadah umur sambian sebidak telok tahun. Tapi ternyata ambian ibadah meloloh dari ibadah sambian akhirnya ban Allah ibri setong rahmat la rajahatil kasolatul wahidah bikulli ma amilta fi umrika kullihi ta'atan. Sesetong rahmat nikah bakal mengungguli ibadah sambian sesebidak telok tahun. Padahal setong rahmat dinding orang baca solawat setong solawat bakal ibadah sesepuluh rahmat. Allah solawat na bagi muslim jojong lancong tak paham bu nyari sedak bandar sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pokon jak Muhammad melulubuk Muhammad ampon tak kok tampur wagi ban selake keng nyaman Nabi Muhammad ni kebanyak guna nak gula oning macan ning stong kitab kak dito jaipon asmana Nabi Muhammad ni kening kai tanpa orang kering ambian umama pelangan tekuk ni kan ni kan tekuk pesambian ngocah wa Muhammadah wa Muhammadah mon bahasa Arab lebur keng mon yarte madura tak lebur aduh Muhammad arte aja tak kok tampuruan lagi nah. Aduh Muhammad. Tetim yan sakit tabu. Udah yuk baca. Wa Muhammadah. Mon ring bini biasan kan sakit andin aner ya.
Iya bener. Hah? Apa nyaman robuk? Tuut. Ada apa? Ngero? Ada yang nguncur. Aduh Apple code. Apple code bog. Ya Allah. Jago ni singgung lah ngampun. Tikalnya terus sakinya. Kau ingin kisake kau laoning. Alhamdulillah. Bon nguncur ya tadi. Sambingan ni kabuk. Halo, ni yang tekuk. Wa Muhammada. Benih bah dah iya buk. Ya tekuk dah iya buk. Wah. Pok. Wah. Ya mana deh wah. Ibu dah. Macam mai pok benar. Sakit kapi jadi. Ya deh lah. Paingak ke Nabi Muhammad. Mentak teman pimpian kajeng Nabi. Sampian paingak kubatul hadra. Kubah hijau rabuk. Sebiru Madinah. Mentawan yang nyongo ning foto narwa. Dah ya bo. Wa Muhammadah wa Muhammadah wa Muhammadah. Dah ya. Dekik boleh sambil nyongo suara hati istri roh. Ning Indosiar. Takut boleh. Iya roa nyongo. Congok mololo malele tampuruan mololo kalakin. Gara-gara suara hati istri orang makin kau tampuru aki. Abi ni boleh gigi tak gena sinetron. Ula datang pengajian ni gigi. Pangoca, kurang, moneng laki. Mula di pase, abi ni apa ni? Ula ngoca, engkau salah apa? Pecedai yang bini ya, taning diri nyaman aja. Mar'atun wanita, satu akar kata dengan kaca. Mir'atun kaca. Kenapa mar'atun satu akar kata dengan kaca? Karena hati wanita persis kaca. Bagaimana kaca? Jika sekali pecah sulit untuk digabung kembali. Aduh, mohon kadung tampuruan. Ya Allah, gejak HP nalaki ni sal-sal. Tak kau mi budak nyaman ring bini. Selake penter ki, ya tak nyamai ring bini, nyamai burhan. Padahal ring bini roh, kayak nggak nyama bur. Mulai dari temu ban bini. Di burin selake pak masuk ke jeding, pak beda telepon, pak beda tulis na burhan. Pak yang kak ban sebi bini, Allah, pak suaran ring bini, mak beda burhan bini. Cermat pak masuk ke dapur, segula itu olesen garam, sebuja itu olesen gula. Di budin selake bang ojak kebayaki kopi, kebayi tibi, gula nawak lebeda olesen nego. Hai beri buja, do acen. Selake bang ojak kurang ajar bang ya. Apa berkulit oleh si buja itu oleh si gula. Jak ngojak nangkok kurang ajar ya si malai bak nama ada ya. Badan di lebur dan nyamai burhan. Banyak nyon selamat nggih. Enggak mangken ni kayo, kejak musibah. Sampai mangken ni Covid-19 kita mari yuk. Metur kon ku tada kok. Da apa? Oh mau ni job bagula make api dato iba sini kebuk. Ya, ibu sakit. Titit. Api dato ari ki tembak deui. Titit. Ki isora beco. Engkau dina saya becok yang bulan ngakan lagi bro. Ada apa mak ada iya matur aja mau jauh ku ini. Wah rokok wah. Haram lagi corona na posa. Masuk ke paru-paru kokos kapi. Aduh tak. Jangan mondro teh Jawa corona jangan suruh jemur 15 menit. Aku mau naman bak kok benih 15 menit. Ronto mage kolen. Ajalan salah. Sayyidina Ali ada bu. Tetenin. Teku. Sayyidina Ali ada bu. Mahalakam ru'un arafa qadra nafsih. Tak kira ancor setong orang kalau tahu diri dan bisa menempatkan. Kau lagi buru waktu apolong sarang Habib tak ngocol hadis sekali aja. Ngakan. Jak benih kenang nah.
Keng mangken ni kak gaulai patojo pakon ge khairul gula tojo ni kak abi datu gula magela bekpot lopot yo colah hadis sambil mak ngonceng kok bener ki tojo keng mon laku gula entar ka daleman pas entar ka barung kopi masuk gula ka barung kopi gula bah ngocak pada sayang sedaja ki ge muslim saya bah gula ngocak qala nabi sallallahu alaihi wasallam harus di barung kopi bah ngocak mate patotok bari ke apa salah kenangan ya walan alumni kalabaan alumnian nu ko iya santri bini mole moloten ibu naga ditunggu cek pelapa pabeta kaifa haluk iku ya tak gere jawab ban ibu naja paling batak magi cek kocak ngaltok gedai mencol aja bawa haluk jadi apa salah kenang anika orang daleman nika banyak saya sekolah banyak mahasiswa banyak akademisi jadi lagi ambian makai mahasiswa monreng beta monreng ngare cek ngocol sisi pada saya nom iya cong alhamdulillah nyom katipun apa prospek reba ke depan jadi tukang ngare cacai prospek anjan tukang ngare memberi neton di ngare monreng tisa lama tisa monreng kota lama kota monreng kota royo mon laki bini ro lain yo ntar ke kantor wah asapatuan ada asian papa mau berangkat mah lebur tunggu dulu pak dasinya kurang lurus poloros pak cipika cipiki cium pipi kanan cium pipi kiri pahi buka jendela no dada lebur Allah reng pecudan antara ngare wah papa berangkat mas dam Allah dem apa kok ngari mas pesan saya apa kok mun reben orang jare ben Surabaya sebaban bang ojak mama mau kemana sih mama di rumah saja ada apa mak rakora apa mata kaca kebedok Ambian pernah ngiding dabu naring Madura keneng na lakona jalana orang ini pun salah jalan cabut potensi naban Allah cak perau mangken nih kebahagiaan jalan di tasik bang ngampung aspalan lu cak perau ngampung aspalan itu benar bro ya dan masjid Jami' Robilan banyak perau ngampung aspalan Ijaring lah salah jalan dibudin apa salah jalan dibudin bah yoba nyaman si asal berau pasti odong-odong terjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri alal yabasi bakna terau selamat ke entah jalan selamat ke ngai ada jeritan perawat jalan di tanah ker ngambian rek bini pabini yu jage malake laki nanti takok kan bini kayaknya di mana ada yang laki bengal gareng bini maru tahu kok tak ada mudo apa mudo iya marai di kaki gak mau suruh montu ke kabin di kaki ya ini kaki halo neng ada yang mau nih boleh imadak di kaki innar rajula khuliqa minal ardi qalahu al-hafidh Ibnu Katsir innar rajula khuliqa minal ardi reng laki rek kagabai dari bumi wa fihi quwwatul ardi karena kagabai dari bumi maka reng laki andi kekuatan bumi reng laki ni kamun tandi bini keset bumi rek keset jadi mun reng laki tandi bini kas acodon koboro otoy moro ada main dom main apa fayahtaju ila sakan maka pas butuh kabareng si bisa metenang maka dikocak litas kunu ilaiha fahuliqatil mar'atu mah ijab ta orang bini kang kuwi metenang dadi bumi nang reng lake iki reng lake nika keset maka butuh si metenang si macet seneng nang gunung butuh gunung serah gunung reng bini alam naj'alil arda mihada wal jibala autada mon reng laki landi bini tak keset je api dato bak malam sugoni telepon mole pon iku curiga mon berkat icongok tak kok len mele beli ke
mun bede berkat bahwa buan ben malam cermet roh agak bayar bakun ada antar kauncangan de bakun jadi kejadian ini mun gulen tan jadi gule yu gulen nikah orang laki suami yang takwa takut sama yang tua oke yang terdak tetia tawakal apa tawakal ya takut sama yang tua tapi banyak akal lihat mangkan ada ambian ingat Sayyidina Ali ni kalau maaf Sayyidina Umar ni bongal orang Sayyidina Umar ni mon lebatkan to setan buru kakasa bagi jin buru mangkan mon beda Roma banyak jin itu oleh sen ben kiai Umarul Faruq kenyaman belober lah takok tapi setong bakto Sayyidina Umar tak bengal masuk ke dalam gara-gara mari atokar ben bini ben rajin mari atokar tak bengal masuk ke dalam eki jin takok yuk tapi ternyata atokar ben rajin tak bengal masuk kan berarti reng bini saraan ben ya gelurah gelung siapa sebengal wajib saran nih tak sarah keng reng bini ni hebat puk bon tak ada reng bini tidak ada apa-apanya laki-laki mau dengar watiflu baina yaday rajulin la ya'ishu abada anak kecil ni kamu pampen kareng laki pampen kapakna kak dinto tak kira abid odik lekas si benteng aki ya ben bah nangis terus benteng aki mon kan benten rohi so tedung mau lejar amat pakun tak tedung bah ngocol senjata terakhir apa kok takok bede baung tedung bede baung selake dateng bah ngocak wak baung ngala dateng